Alright, ni bwega muno ni igita ringi tukuthuya mwerekera mugongo ningi kithira amu mawirane ni yarikitie kuingwa ni yeyanirwe mawirane Kathumba 2022 kiri ngurumanio cia gisiasa na nandi ni mieri mitale twithira tugitonya kiri kiuthiki ndebe ya 2027 siasa nandi ni kuibangania indi tukethira tukithuya kiuthiki kia 2027 tugitegera ngurumanio mbatikano cia siasa ntere cia Abogeta West ni kiri icigo mbunge kia South Imenti ningi tugitegera siasa cia kaunti ya Meru na rua munini rais Professor Kithure Kindiki na okariria matemwa siasa ni ariru mushamanio ni juu ningi mawirane ni jaikirwe kiri mushamanio oju ningi siasa cia Meru ni jeshithirite igita na mbere mugeni wetu ntuke na rua ni bwana Dennis Munene Mweti. Karibu sana onbeto akabumutharimi ubwega bwana kabumutharimi njikiganya gaka gukethia utegeri wonde wa Meru TV aria uri wonde ndene Meru County Kenya muzima na mono Abogeta West na arambumite mwiri bwega batuthikire na ibwa kanya no tubo kukaribisha kipindi hiki thama muthenya utuko bwana arua sure ground inasemaje narankumira ground bwana mutharimi ngutankithika ira ground lakini antu betu kintu kiraba kondi kuthiro kintu gwetwa civic education tukona ndi the deputy president no kali guku na nagwetethi kintu gwetwa civic education enya bibilia riuga antu betu bari urani kwaga umenyo ko bageta bakimenyithagua bakamenyora kuri nikinkuvuga ugu ukejotegera 2022 mugongo juju wa Mount Kenya asau kirima kyonthe mbere tagana gwe gita east west yeri kirima kigwate ni uriku ntiumenya na volcano yumire gukigania east na west iwa university ya rot kithirikari je Mheshimiwa William Ruto na by then twari antu bazimio pamoto ageria kwa antu cia azimio guku no kona cia cost nyathe form agavana uri kueta wa Kiraito after ku invest nwanu je will of the people mwinge sauti ya voice of the people is the voice of God keithika irwa go ethiko na itwetekirio tonya thirikari nechi na tugatwe thirikari athithia jotekanirio ra kuthithia no ke jotekera Ruto watonyera mtu atawa Riginji lakini ukajotekera jara Riginji ali obisine nyoke tegera ndene monti tutegenya ndene Meru County irio kona kuna minister project nuntu Riginji timurandi ndona umite obisine ja koronji ndene Meru County na ketha kuiju tonga kalika nuntu tujun kuona kwa ndona ireta president beta bageta na ara mathira nuntu state ronjire ile ara constituency mathira eta ira president antu ba Mount Kenya batente to nyinge barenda bekiro tente ubarumage nore ja kuga nguruge president agwetikia gachagua no so number 2 ukona ri deputy president ya wana Kithure Kindiki kurari minister government project cyo kona kurari na kui siwa renji twathithirwo muro na ile thama ya siwe nji Meru itanara gwitawa ndiene ni ri gukwama no gategera na ndingi into ile at final stages kajotegera kuri gintu ja barabara nyingi ra kwami jana ndi jana arua ndumite na arabwa yuto ko ngombe ina mina ara kugwathania na miomboni my friend kuntu kuikana kinyo mundo ntigwitikia omiria kugura na una ndi kitharaka ni kana ni nandi na jana arua kona deputy president yo kali goko na arua na ugira mini project ibarite contractors mbeche ile cia baba wite a lot of money nekyo kona project ciambirite ikwambiria gutiki effect cha Meru level 5 iji gwithwa Meru Referral Hospital no kona ile at final stages iba kuga kuthithia no nyogeta no ithira contractor by the way na kira ndi baromba ja beta bathithia Referral Hospital jerea penika Meru level 5 na ndi ile ta Meru level 5 so level 5 ile gatigara yeta nyambene tuga level 5 ingi jeke ja Kanyakine na ariku ya Kanyakine na aria na uketha Kanyakine rari level 4 hospital tunya sibitari itherwe ri nene angi gwetwa to murunguru ne kinya level 4 hospital
twatiga safari cia kwina makanyakine tugurwo muno na mtu abogete igwa ringithitio muno na those are some of the tangible development ira tukwenda na itukwenda nya the deputy president ya tukamwira nteto iriko ko the problem ira ario communication ira ario kati ya the leadership which na atongeria bato athurire mbona jaba taikaia communication bwega nuntu ko witake mutongeria ta kwathima kona na ugo mutongeria uyu muntu twareterwa ri kena mpara kana na interest cia common mwananchi nake ya kuona interest cia kucio ukita mbere inyo geto mwira mantu ja interest cia common mwananchi atithikira nuntu ageto ne uyu ri akije we kari uyu kamonengera brown envelope atikara guthikana nteto iriko ikiona igitajaria ona abunge beto ki finance bureau akeja bakurukia nya muntu atithomete ro thithia atia iro kuthithia lakini uketaka gutha muntu ja kindikire atonyo bizine nuguteka ko ni muntu focused ina focus na inyo ko empowerment yambiritie kuthithia aja ambirie kuthithia women empowerment nejite ambirie kuthithia youth empowerment na tumwirete na mwito juu na akaura because charity begins at home. As charity begins at home, yes. Maguta ni ititi maguri. Exactly. Maguta ya akari na biashara bari kwa batenganiri. Kidiki focus lakini ya kati anirite manto maguta. Manto maguta waja kali na tuina developed world currently. Ikyo ko ni yoge takikana kaka nini wita nginagerio gatuma bamoka ithimone. Na ndi janizo ni iriku utiumbo meaya. Uro kwa manto maguta tekosie Kenya so kama itetere kindogo indoa hizi ilio ya US na Iran ikyo kuona maguta yake affected ikyo kuona jitetie globally inyakethera gwi taxes iria ja thirikari bati itwati kwanga na mwezi mwe antikuwa abe perfect mono lakini tubati kunganga nawe ketha gwi taxes itigete at least akena ineka common mwananchi akaigwa thithiti atia na maguta jari nyire kila mtu nuntu cost of living negwitia nuntu ketha mugate orenderwe shilingi 65 cyo Burundi we kiumite othe we from thika ngarire gureta mugate juria ikeja yeja no ikunywa maguta jaititie ko no je oenda bwithira mugate yo kuma shilingi 75 kwa kinya shilingi ega igana ko tukwa youth cost of living cost iwe maguta fuero ni ku affect many things na nyito kira mono ya affect kira magira geto kya majani nje niki menya leadership yetu gete tu majanja jare ndabu na Iran na Saudi Arabia no kuona ndi ku street yegwero die na jangri to street of Hormuz nandi go ja kurukira una no meri jetu jo majani cha kwa meri aliko tu je to end up na ndi kuirwa majanja cha kuina ma ofisi nte gwitikia tugeta tudate barabara lakini maguta yagendera gwitio kinya maria jaje tu to kama chali gwatine nuntu production yeta yambiria gwitia mtoroke ya kuringo iboko no common murimi okawainda kuito gwa suguri one tagerwe kwa ali na mali kionkoromba thirikari gento kyo sure yes. Na kundu bonge amu bo tweka kironda kya nkoje yes bo tweka sumbua kiri politics yetu politics kana ndi cia kinya ranking na nginene bando ni yumwanjiririo ende nitonete otumiri bwa kora kumanage politics yetu ni untubuthirite bukiagwa political violence political intolerance gwatu kana ndinde kumegethia kwa experience bo in ground ine wita mshamano ni jwaku kwa vijana ya mzee imepangwa to shut you down okuwera ninge kumariara okuga na inya gukia mbara kunyogoria thiri kenine kyo uni komeneria manto joja ita hooliganism komeneria manto jo mono na muntu onde ndene thiguru enandi ena freedom of speech na patiko wakanya ka ugaboro nkorono wakendia sera cia wate kuthithia atia ati kuringiro gituma utina nja ketha no kumenya no kwaria uma utina nja ku develop organisms obati kwa common mwananchi kanya ko thikira akaigwa sera ile okwendia aigua akagura aigua ate gura akathithia atia agakara lakini nte kuona withira muntu athithitie muchemanio utuma nguni cia kwangara tani muchemanio juriko juria lakini wajotegere nyame chemunio mono jaye kuthithio ni opposition ikara ya stage managed mtu atacho anto pawe kuginta donete ya 2017 na ndi wachinda na anto baire most powerful mono ndene Emiro County yari the former governor of Splendid Manto Happiness
Mheshimiwa Kirito Murungi na ore kuna wetu Peter Munya. So ibagereje kuga nandi yani ya right hand bani bao bagereje kuonania ujo atikuruka ndeji no ngi atithithia atia na kuri gitara kinyete ndona mitite mwara thingizo nandi lakini oteka ukona jeka cietherwa twategera ndu tona jeka cietherwa cie stage managed na itu kona ciaza ciana ndi chogete nandi gagira mubako ni kali njia youth betu na nzuke mbithi mono ntu ne gutumirwa ginta to ici itu ndegro civilized na jora nturo ba unjiri nkabera mutongeria atonyonene na titairo street ine wetaira kura ukajukia kura jana ndizi kujukwa ketho tena kibande utoka jukia kibande gyaku utoka ri ukairegister kura ugetera mutongeria utoka muitira ndabene ari ko kimbaro tiara that is no the constitution no to akurukire ni mwaka na 2010 na ndiki ni ngukonde mteto na nyoga joteka uruka simu jeje ukona gikarika kintu kembethi antu betu muri kutho bena thina ujoke thagura muntu aumire rukire gwitochwa gintu gitaba ndiri brand lakini utotiro chwa ndiri brand ati umenyaga choka ati umenya imbia ga kuraria njogoro lakini ugaja kuona ketha antu betu kaba kubangwa boe kanzu kimbithi menya atongire watu batena plan nzongi nzu kimbithi paka bangwa boe ga utimu youth yoja kwethira ari akithithe ya organism untu nari muntu akethira forecasting ketha ngombe ne ciawe na kuria ngombe cia kwa mbitite kama thaingana ketha idasta ngaroko kama rukiri ngakama mathajangi kandi pota weria ngakama teria riri mbikie kithine ara rite nyame ira ya cherero thaingana na ndi ari ngetha buria gwita kugira michemanio na gwita gugiciawe ukona iria kou antu betu muri kutho kwina thina na irio nkuga nandi jana ndi kuona gichwa githiki gya bo geta west ndiuga bitankiura ya antu betu kaingi ndikwimbi nkabeoria ndi munene na ndi nkuburia atiri ndi munene unni atengitikia nkanora muyuthi uri akanora mami uri nari akanora na babo kwa akanora na twachemania ntu tuchemana yetu mubiru gwa twachemania kiarago tukorana yokuru bwanja koito tina thina ntu muntu onthe na gintu kiawe na kwibo bakiuria ni atengitikia nkanora baithera nabio mathoko ijara bati kwithera yakiagirithwa kiri kithiani ward cietu nontu ewe devolved function oigona ndi mugunda jurari jwakwe thoko fulani ya public land yukuthwa ni gitugite kiuria gatigati ka baba ingi bakari mero nontu most of the public lands ai shinjare ne shantu biumbe kwi mheshimiwa tukarinwe rukire akwara kimantu igi kwagirithwa komitaratara bara baitindikirite ndene ya migunda ya muinge kwithira nabo atongeria bakeria njuchini kubasukumira ome indi ntikona goodwill kana ka atongeria bokundira kaune kamwe na bara bakoya migunda ya muinge no ntu kithira ni abo geta west kwina nara mathoga bati gwakwa tikumekithira kwibo babutitire encroachment kanare. It is true tuna thine undene Meru County tumekethia Meru County kana abo geta west nkumiona kana Kenya mzima lakini ukajotegera Kenya mzima nuntu ndirona MP ujo wa Kithunguri yuma manaitwa wa Muchomba ukona baikenia kotini akironga ikieni kia njuri lakini it was part of grabbing kigia ka wa fonda housing ura gukara kira atongeria babetu imufano kubejanaga public land isi kuthuri mono especially nya abogeta west mbumite nuko yuga yutegera kinya thoko iji ugeje twika itumira mabwira nkuru purani ile che thoko ciaringira mabwira nkuru kwe mabwira ri nkuru mbere county government cija mbere devolved government cija nuntu isi ari nya mbere ugeje utegera mabucha thoko cia seti bwega lakini mutongeria jari ja kanjust ya konorombo kuthuria public land yariko eja akonora public land aja ukajo tegera tukeja kwithirwa katuku ati nini public into public cha thoko ja iu no tuje tukaromba thoko ja iu nya si devolved ujo lakini borua inabo gwakirwa thoko watuko timunda jukuoneka na yo gwatuika ni thirikari ja gwatuika jabo geta west public land isiri mono by the way na ciariro fuma regime ya bara bara makanseras beje kwetha iba kuthuririe
rinjimwe ma MCA yaje joke thoi ba kuthuria kairi cha mfano ingi ndona ja market ingi yetu ikionywa ja ujo kona kunyomba cia kirikari ujo kona ku munda jungi jure ajerirwa ni antu banoka to recreation center nandi antu endelea kuja kuria recreation center tethia ayuthi bara betu ujo kero nandi ujo wakite irigari kwa transferred the recreation center na ndio ndaboria ngaboria ri mwambo ngukuri na jinchana waka ezo mwambo mburi menya for the first time iji public land kuraje nyaka the development wejete gwako lakini utubati umura nandi nuntu nkonda kuthithiria ngwaka thoko aja kanguikie na aja nuntu i stage nkonda kuthithia aja anguikie kithoko nguku na aja na twakara gwaka thoko nguku kejo mugoborithia kairi hakuna that problem ya kuia ya wamba wa public land na ndi condemn leadership wabo to barare baba kurwa na indunga manka bera justice karabi njanji mbaya one day one time nuntu urono kia mundojo mwingi inje ndizo ni ndi kurukura nuntu for instance boro yanzu jababo geta western kabera nandi itoragi tirwe jabo geta sub county wingana yonde na bugitiro sub county me abo enta itondi kuona into bibinge mono kabera nari tukabwanga ko wakagintu ja KMTC Kenya Medical Training College ya tro nandi alitowetu kwa kwambirio to nyari ko batita kuraja na kiurikira mboro yenyeto kabanga wakari yakona nyunda nengira biro yo yonze thoko je iyo kona chikire mere iyo kona bamami bakienderia marigune bamutete ogurerigo wiringa chiriboke na moka mamira marigo nya mamiro kuthithiti ate ukutite kugura na nti kumenya tu na thina nti kumenya policy ya tukathithia tweberie ukatiri bubu ba kungira public land lakini nkobera kabera janande nuntu ndina ambition cia kuromba inkoromba gitiki wa ambition ndio nacio ndibera unika ya gutonya gitine kiu ndakikiza ine public land ingirapti igucoka kwa ali na mati nyakethe tucoka kwa upori nyakethe makateos twarwajo rakinda kiza ndio ritini public land nuntu ndina kiroto kya generation ikeja myaka ekwe ikuisha kethe university tugakariko neje kambirio to jana turejera twaletera branch ya Miro National Polytechnic twaletera branch ya Murungurune afuchika bizigo noga ya kuona nuzako ikithaga kiro ithaga ibiarirwe ukone getaitete kwambiria ikiri ja primary ewire au mostly je guthero ne kwambiria kula public primary school na ndi manto ja thuka ja kari uriko no tikintu kibati kugurirwa wati gutha kuna public na nya public primary na nya university we gethero era ariko tukamere biti mokeka university lakini you have that problem ona mudhali na to bere tu maroka kirimantu igi migunda nonto barana bo by custodian ba mantu igi agenda mwananchi ni ma MCA bakiruta gambi wao kire garo ire motindo kangangi gutegera nayo maslahi representation of the people ni kwithira ikiagirithwa inyarira ukutonya kiringurmanio hii ogishwa giteke MCA one thing orithira ire representative of the people maslahi yantu migunda mingi kithira ni county ya Meru kithia ni Northern Grazing Zone unuga kuwa arithi nterera chetiania na yembe bakiwa kamera ikuringirirwa migondene yao ng'ombe ikuringirirwa migondene yao wena ma nterera chetiania gaiti ntere isha South Menti gaiti na Central bakaithira kuri na ndwache mianka na Tharaka na mamtu yao bando yata solved ni garo yetu yogambi ete kurutanguki kana ni untubo ntwere botumbikia kuthira ora ukarakiri mbara ji ukona sienda era ya South Menti kutuguto wa beti no to kwankana na Tharaka na ara chimi yake ne Tharaka na Meru county no ndo ikujira oja ingiuke ya kuthira simu yake ne yo Isiuru na Meru ndo irea ni atongerewe to wethara bakari umpinga nontu ura kutha ukari ugetoka gairo munda nyundera ugejo thingata muno itherwe ere namba na thirikari kompotethie ka nyundera namba ketho wina title deed ingwiti kia ndo cia thithia atia cia thira nuntu nandi ketho tina title deed ri muntu arija tuginya gukwenderwo mundu jo mutano nyako mweja kwenderia mundu jojo mwaro nyako to mugira na irobi otukari mundu jojo wenderetwe no jojo tibu wina ndi ndera yonthe ibati kuithirwa ina kintu gita title deed na imbonaga kubati kutha kuna obisi cia rand sie involved
benu mbere yo twejaga miru ariko miru town yaja lakini kona ndiko no ofisi ya kiro ja South Imenti tikumenya kese sentiment mubunge na nganganire yakwa lakini bakomba ku specialize na go spindisa muntu akethwa na taito we ndo ira ciamenya kuthira wana kapwi sithira buthongi bana thinerero ni taito ndindi thinacho sure. Okay, kenda tuma mantu ya igemegonda, it's a very contentious issue. Inya makesi ya maingi kotine, jara tampa duga tegati katori, baraba ire miaka na miaka ni migonda. Indi tutegere mantu yegi witi nambere na siasa, ile shidirite shi county ya Meru. Nande ya siasa ni barutite nkunyu, abaito nyeti ngurumani ya siasa. Narua kiaria monino rais Professor Kithure Kindiki na darikirite atongiri parabari kiri upinzani brigadier kuina rwimbo ro one term akiwa bayoretie kiburi na maruru ningi batina agenda na batina plan ya kuruta mogaruku ya bata inya igi uchumi ekirawe nakyo ni matemo ya gisiasa ndwari imbere yuma Deputy President galirio mono ntuka jota Kenya ntu ba tongerete mbige ndiu cia kuruga one time nyanto bali thirikari ni nyaboga yo bateka boega no ke jotegera for instance chambulige ndiu me ato bataje kwina babo goithwa kuna former CS wa agriculture ku Peter Munya atwere thirikari ne ya Uhuru Kenyatta mumiro me atiriti aibeta kango korio gomunya na ndewe CS wa agriculture imbio tutetherie nayo no moka mumiro mutege na ngo antiko ndo njanjira mumiro nochi gochimenya tucoke tujagire kithi umithikari nturi captain tumurira umithika wi minister wa agriculture kana kamumiro gagunikire ate imbika gunikite nayo aho anta mwibutu irari butuira bwa tutethia tuntunya na nkuigo bagitira paliwe one time kasongo mastingo takiba tikora muntu obikibiki mutithio bunda kana mu youth ujo uri kama amyo kwendia mpoka tukagutethio na paliwe tisano alternative government ndigo bakiuga ngacirogani ngafagia ngaliwa getha nyemera lakini bati ubera atiri thirikari itethithitio ujo indi ndakuruka ngabutithirio na nona no gajotegera ubati na agenda paliwe one time kasongo mastingo sakayo anga kila kitu lakini bati na agenda era bathithitia atina agenda era bagwite me baruga tikuga imbo au ite turi ndene ya Meru County chanara zone ngirese nyiria ireko iria twakuruka getha mbo au irari igiri tugacie thinya mbo au tukowini time stand chido chimbo au 20 mwana Meru athithia atia one rujiro kungana kana ketha nendekyo ni itibui twakuruka tukari form nona na kaingi karanthi kurunga kwirua kinya ketha riki one time na nte murego jo one time ukatega kila ndo one time mtu jama matia ngiona mtu severa state sangi ntunigo wakiejana alternative decision iramenya kuthithia raki baba ngi ni matusi kinyokoria muntu ne atho weta thithi menya kuthithia atia kukwira mukenyo ona ndi nije thine mukenya akuthika kiro wa akabuthima na especially amiru keja kuona dynamics ya Meru ati kuchoka iria ombo kara kuthimite we kuthomaga lakini ombo kara kuthithia decision ombo thithia decision yo kamaka no bati utegera ya embure ere kwambaria goka kimurikia one time urinde romba election ni yari aya mbere no tutamu ikona giti urinde tekia tindi tekia gakuruka lakini waliozo na kabisa na baadhira bakari uriko kwa kira tweterete isera na turiuga no ntuko na budget ingiti takuthomwa finance yeje ya June itwetere tone allocation iri ikoija na no kambeta nkiunja iria ntona betanga bera ntuko mbete ngabera utuba ku university thirikari no mikuthuka utigite bia kore ariko ene no ntugweta bantu yeye wa mothede ikwari na allegations ati every government official na renterira Shembere North na mbesha shemuinge public money from public coffers ishi shatumikire kumobilize kura ntere Shembere ora ukarabu getambare ne ndio kuona kiriwa mbare je Iran na US enya muirani atebati kura US watomera nuclear bomb kana watomera ase no anandeo endwa porwa muntu atomera tactics ura athithia atia nenyo gotegera bubange bare ro
kinya bo bari bagwito thirikari nyo bumarite ona mbeca cia thirikari kabaringa mbeca na ketha batari a thirikari ko muntu eta kurima munda na tactics cionthe boro uwini na kethira mbature ukario gutonya gitine kyo bunge muntu aturo buketha ni abunge uturo ketha utonyere ndigicere kaimurango ne kaimabati ukuria bondo no kinyire ariko no kinyire au no tiro mathu ya karithira nuntu naku tuge chandi murithio ng'ombe tima na ndi muri mwedia na ndikambiria tha inkambiria gwatio ko mbatikano ya jari kambiria ru matweja twako tungana na tweria ri nikyo kugwo thuku ndaro ya cheria na eria tire aku ene nacio accountability ya mbeca icio mwingi no na report cia Auditor General Nancy Gathungu Controller of Budget Daktari Margaret ba kiolotera winyange na utumiri bubui mbeca cia mwingi kwanja twitite election ukugeta mantu yigi budget kwithira kwira itawa budget and corruption na ikirwa inya CS wa Treasury John Badi akiwa 2 billion in a day ishura na no reo ikuwa Mukenya akiwa nanyirekete yule mama mboga airawaga okirwa from hapa chini afike hapa juu bando murigo yura yunyirekete na mbesha ikioneka lakini imwe shikia diverted to unintended purposes. Ora kimbesi cia mwingi ndigwa mbese mwingi cibati gutumirwa mbese mwingi cibati gutete kenja kioro ikathithia kira giti kuthithia ata project ya kinyira common mwananchi taki thirikari the current regime nyote ke gitara uhuru utiro mbesi itetumairo na muntu ri thirikari ne yana wina accountability iriku yona ya machina cionthe ojo kugwetumenia machibu gutwari oringa ciaca iriku because they are bound to him ukombere lakini itutho tukonde mama nto jara mono tutho tugere yo jakonde mono nuntu utiro mbese mungi bati kwa chejo kajatia lakini abunge batu batija bathie serie ndongi bogatire itubati kundikiria mbese ingano nuntu ona bakurugitie muswana the other day bakugoiba kuinga mbese cia ome kwira ndone bakurugitie that southern bill tijikethania kurukire bakugoiba kuinga mbese cia ndona tuzo bati kuthagisia coriku ko bo inga cia ndona nyo bati inga nya cia thirikari cia common mulipa usuru bago tusikija kuura ciaca lakini ciaca no imbatekano ethura gwa bateme yakutithia bu ko tora kwira musanda jwareti jwa kuingira gutiko tumubunge ko na ndigiri na serie kurukwa ke katiba 2010 batithia bori street na mutongeri abunge baba thuri aria ya muntu atega ara interest cia kutithia ata cikobwira na inyago ukamwira kainge mbezira cia thirikari na akiona inyago ikejo mutethio no kwajete kiria nteto lakini it is wrong lakini na twathurire antu stubborn antu gratonous batikumenya common batikuika interest cia common muringi kura mbere barika biu biaombe mbere na no mokatu tugere betante tu ni ngona mutegeri na muringi okura ethro ethuganaye mono no muntu uri kwa kuthithia ate tu tonge wiki unu bati gutho ethuganaye mono ukawenya kwa muntu tina kio lakini kwa tuwe muntu umba ku represent na muntu na mawazo ya kumba kubuikia to the next level. Sure. Indi nonto nande we roirone rwa siasa cia Abogeta West iri South Menti na Meru County athomi barua Meru County is our business. You ni the elite kire our society. Barua Meru is our business. Lakini kuringana na maoni yaku Meru County I kabalabale ne ka prosperity kana there is something that needs to be done. Na kithia kwe burabu ati kuthithika ni bure kubwo ukona if this will be done Meru will be great. Kwa musiasa wa making Meru great. Lakini observation in a morning kurani kithia Meru is great kana nyate. Ora ukaraga inyerugo mwanasiasa kiwa is going to make the Meru great akinyara basoni kagaruka kuruko obisine atitheje Meru great ambayo thio ya mbuko jojo kangiti nandi thire tu ne ya Meru County ni nenye kona thine yo kona ikingia gutugo tugo gutina saturation ya mbesa aingi ni tenda je yo kona ikithithua chambesi yo kona cia tenda cia contractors yo kona sikia withondi nara ki thirikari. Number 2,
kwa tuika kiri contract ikweja no for instance aboge west ketha contract ibati kweja no aboge ta west ibati we omuntu orinjo nijeriko jeu no was you the first priority niki eja akaandika gwa tuki barabara kuthithwa kaitho kwa kuthithwa na weja akiza kuandika antu no bairieriko kwa tuika security ni mbeza kwa tuika for instance thoko jereke nyone kwa tuika nandi oni ntena tekniki ile kwa tanyondo mbita ngurumara mbita kwa kathoko eriko lakini mubundi uro kauma aria ndina mbucharia kwa nyama ariko akaumweja agure kanyama aria akenda ikiria family yao no kumenya market ira kana tiatha tinyamene agwita ndukene tagura mutuo nkima no kumeza curious ni mbeza ni gutiwa lakini ukajotera majority urenda ira kwa nuba thithaya mtu arite tagachwa contractor fulana Saturn County etaka mwa contract na wetaka yo account iriku iu ingi kuna andikwa tuka contractor baraba yo ngokindene ya county government ya Meru ni foreigners kana ni foreigners mtu raumite outside your account yoto banyo bataki ketha ugire Meru is our business atubete foreigners watu kaumite darakanithi kana Embu na abundi barejite nabo kana afanyikazi barako yite abo ekari ba Embu bamombitikire gwikinya Jumamosi rero mubundi yale yakwa muntu utugachirira Meru ageta kwirira Embu kana kalire Turukana ketha rumite rondu kalire rondu nariko kumu Meru atigwa economy gatigwa timbeza cio thiata cio security ukenda mbeza security na thine thira na economy gutigwa kuna security ni mbeza na utongo wambire kuja kire antu cieja wa contract batikwe wa antu rokari muntura rokari kathi muntu njara ugwitite kuikwa na gucherero ingugi akethira muntu bikibiki ara mugi angie ngugine muntu biki tona shilingi 50 ewe kana shilingi 100 yawe kwa atirongi last ketha milioni thokwera itengeri for instance tuweja thokojere kenyo itengeri kintu ja milioni 10 ukeja kuona more than 3 million sio security area ariko no twante turia gatura cio kare kau kairi mibuko ne gitu ko igweto girandi wewe ire yakuyaja no goja kuthira mbeze cio security ariko ko the problem watu inayo imbesa thirikari kuitho imbesa contractors number 2 linders bakara kwa genuine barokosi contract ya kulita especially jantu kimbithi na ndiwo nyanzu kimbithi ni batikuzo bathithie company yao beta bakaire register Kenya merenge itawa Agipo ina access to government procurement opportunities no gatonye kibarua ciaku cia company kwau ya thirikari te batikuitia tax uirinjisite anda Agipo watirandi na kui ugataga gitenda ici kuchita kaira gwatu gwa special group is disabled youth women kuna ndia ithu betu no batikuza bebe nchariko lakini yo kwirira antu betu bari ro ikwa gome omenyo utu ukariota onie muyuthi company withitha gwatia contract ireja watendene county government company iji procure for atia na ndio thina twina yao na bubu reo kwi contractor arana area na andikibante to John Chebere ni brandumba tiple clipe rugone indi ni onto borena kinyero ni one of the contractors in Meru County John Chebere akiarana andikibante to ogire most of the tenders ile kwayanwa bari na company okuweta mantu it's kuipo batina companies and it's vizuri watu ku register just as you have said, lakini kuna wale pia ni contractors, they are legit by na company show they have been doing business here and there, lakini most of the project yeko ya na dirikari affordable housing tender ya gakoromone akiuga most of these tenders inyeshia mavoko yara ya wako ni dirikari nene iteko contractor ba Meru satiri ni ngweriro u ndakuro ntukona utena thine mbese tiko security I foreign contractors ba jongogi muntu ya kayo kuma Mombasa eja akamata menya muntu na ijore akanyombewe kweja na atesania na ije abundi bara akamata na okenda bamenyo bogo yigenda bakanyombe riko na ndakura kuikinya weekend nuntu utumu Meru wandikirwa aketha thoko iyo kasi ya founding housing sijire ciakwa ejire akamata nto ba kuma na ara umite hapo no utumu Meru ukari hau pale wa mbesa Jumamosi urio kumtwarira mbeca Meru mtu agetwarira akaunti yao nete ikiri family yao no tukenda atike opportunity akarakethe Jumamosi ntuko ekiumia mande ja kuroka ngugi
kumbe sire nyingi ukaya kuthoti mbeca security minyo cia affordable housing muntu roko contractors betu batunyirwo utingo giba kuona. And that is the problem wetu na industry yetu ilikuza thai na tonga turekebishe tuko na shinda nandi nonto rito rimurika abo west ni ariko ukona yake ya kuthithika antu bakendera nandi boginya Singapore mapema mukariuro wabo geta west atigwa na manto mengi uringira aria ndariria manto ya cooperative societies na ntikwenda uciariria naru ndenda kwariria manto ya muyuthi uria tumba kumutethia bakomba kuregister bakomba kuelevate nyakethe self group ira yao kwa tuike kwa company tukabatetherio bamenya kutho be register company hizo ni kubera ibati kutho bethetha ura bombo register company kenda yeta tugeria ura tumbo batethia ba pre-qualify ro company iriko iria twakira tukwegethia thoko yerea igwako ya Kionyo na mpeja na Kionyo market because ni ndikuta ya Bogota West tukaigwerea kwa ni ya youth bakuma Kionyo kiriko bakuma Kionyo kaba kuma Bogota West kaba kuma Gandeni unietha please indi mtoro kale ya Bogota West yariko ka contractor ore okeja akujukia youth bara betu ibo kwandika ariko aria toje tukethera mama mbetu na bwiwo bakurugwa machuru na bairugwa ira abundi bare irio bakabaikiria ariko pesi kanjenerite ndi aria kutu na thina emwe thina ra twina yo ni kwithirwa tutikona mutongerio kuja kiria youth baba abere ithia right cia uciriko abere ithia bena right ya kuthora bagi access aga government opportunities there chango ki contract jayu number 2 youth bai bathomi mia kwirombe turambeterete ngavana muru muri ari ndenda kumenya Abogeta West ya youth Abogeta West ri ibangana bandikire ne county government ya Miru beno ngotorani because muntu ure andiki aria kinya ketho ndi na kiatho ruju no ngeta ntita ngavana ngeta muyuthi uto atetheria andiko ariko na ndi vogethira tukurana turi itwe equality cietu ayuthi betu bandikwe twetoka department yetu ayuthi betu bandiki no mogoto kwantiturie department yetu thiri twandikiria abo ayuthi bangana Abogeta West department ye tirendiri twandikiria ayuthi bangana ako revenue ri twandikiria ayuthi bangana na ndi ni othi na twina yau number 2 ayuthi bara betu ibakwenda gintu gitawa empowerment kwa empowered ujo kethira bengangana ndakuri bathia table banking kujo kutha ntumurume ngangano agasiba magana iri go tuika kaba kinyo mwete bigibiki otuike akwa kanya mutu jo kuri wanje wende ariunge gikundi ko iguriwe byo gwetoka bagintu ya Cindy Capital na mbasi thirikari iri na mbesa aja na sikunya ngotheri inya batengairwa every year otuike kuthithura ika cooperative society ndouga kathirwe cooperative society ya Bogota West patenga Cindy Capital ya 3 million every year uja kwithira ntu baciumire guciukiria muntu aromba mukobo no akomea gwicokia ukoya kutho timu yuthi utikurite ng'ombe utimu yuthi utikurite bikibiki etithwe na thina na muyuthi no ciendereithia nikyo kubera njenda yo ni ndetethera gintu ja cooperative society ici company jaiji kathithwa na kabera ki materials utiro kalimbithira ngithiru ka Bogota West ngituma tubuti abangi kona betu kabuti that inki market the reason nte batumira kabuti myo tiro gakamata kabuti karea ukaroka rukire na arua wetokera mama mwekuru meanda kingi sikole ne wetokera mama na arua ntiru kiryo tionde athukuma na arua ikabuti mpero imwana ciacha ukeja kwetha ndaka cietu ciura iria au ni au akuru nuntu nandi amuria sasa no wero kabuti na no irojirwa nkima gwikirite riko ri kabuti go agare nkime kana imbi so no mogoto tuna mathogone ya beyond materials ito thithia ate tukwejana na ikyo kugira antu betu bari uri kwa gomenyo na ndenda gwita nkibere ithagia na ngeta ndo tundo na ngeta ndo tundo twakara nthiguru na antu babikibiki mbeire ithira ithi ciao I was there in 2019 na kuna tutombaniritie abo na intega nkogona ibakuririe in another round tangeta my friends twakuranitie abo twambiritie self group twambirie kurinjita twabia table banking taimbitanga kwirivo no ndireza mutwambira uni ndanganganire ndagurira ndakaya probox ine kwa protein kwa no uko ibunya no kwanganya inteto iriko takiba batigiri mebe na thina no ntu nawe ati kuthugania mbiundi ena thina ko kira kuona kyo mbote thia Bogota West Abogota West iti kwa na mantu ja maingi
irenda access yenthongie barabara na ikyo kwandi nyanda atonya to tuthithia nuntu kuri ukora bwithira we barabara ina kiru network cia barabara eso kimbe otisia majani ojo kethira MC ari go ndithithia barabara eriko aya director majani tuthurite ari go ndithithia barabara eriko na ndio geria kuchwana ante tuichi utonyanira ukarigwa tukeja kwerwanga MC ari jaga itagira gita factory majani na yete kira itakira barabara kenda kimenya kunja ariko niko that is where the corruption rise kuna itu bati ku identify roles cia director majani ni iriko na roles cia MCA ni iriko niyo kona baraba inge MCA bara no directors bai baramenyere au ite ku au corruption ikukaga ikyo kona muntu arite kuigwanga ni nyare ari eja kaugwa na imukuru na yari tayari siko muntu ari wantu ngandro majani ne nkonda kujenya kura kaka kaya MCA ariko mumende bera murume menyereni tama iri ofisi muntu wakara yekira thithiti atia agoete. Okay, mwarekere bya ndega shetu imetupa kisogo ende tutimaroka nonto niwe ubatwide na the last say kana final remarks nonto tumureka siasa na witi na mbere. Okay. Pora kuira muntu mutegeri especially wa Bogeta West imburie tu na right cia kuthwa twithithairwo maendeleo tu na right cia kuona ana betu ibandiki tu na right cia gwitia contract cionthe ne ikyo undi na mathugani ja gwita tukaranthi guru na ngavana jo uri kuo Meru County na youth ba betu ba Bogeta West tumuria kingavana ore okeja no moko tuthie muyu no kinyo kugona ndiri twitwe kugaganya muimo nuntu ikwe kareta magamba ugera gukarabwa kana ndina ndira zibu kwija kethi ngombe bota kuingana yo kabe kagagwa imo yogero nandi ugwe ngombe gwatuika tukumiuraga ugogeta tukogitira karwaru gakori ungi kogitira kaguru kanyuma ungi ugeta rubaru na muntu butita kuingana ngombe ji ukethiro karitie nuntu nukira ketha iru ugeta na kagwo kwa mbere ukethiro karitie ngombe meno ukira ijo mamira kagwo kwa mbere kuguru nyama ira cia kububa ko nandi nyamu itu tuomigaga imo no mutongeri otija tukaranthi guru twirana imbi tukuona kana interest cietu ni ire kukucha kwa moni mwana inchi ni ire ku tutu zina ngogeawe tene abo Bogeta West ningo mejeta ngokyo megi ya youth interest cietu isiwe at first twirwe interest cietu ina ire no rote karanthi guru atwiro atijo twira bebe murume tutitikiria. Yes. Okay, thank you very much nonto bwa your time ni bwega nonto bwa ku shed light on various issues ira nacio iko affect county ya Meru enya muno mantu ya warithia mantu yeye uonjorithia mantu yeye cooperatives mantu yeye vijana kukuja pamoja na kuona ntaira mantu yeye uchumi gushokeria kiuchumi eba enya ki motorire. It's a very viable and good advice kiri ma vijana. All the best kirinta kurutana ciaku irawitite nacio na mbere mantegie siasa imbere nya mutegeri wetu. Thank you very much nando bagotothingatira imwe kwa imwe nya kiri mitando yetu ya kinande Facebook @Meru TV Kenya na inya kiri YouTube @Meru TV Kenya. Thank you nonto botoithie nyombe nteto iri na igweta kathetune ka Meru mwanka next week egite yaringi yari tokimurika nkathi ya no peo onbita wa kabwe mutharime.